Karbianglong Autonomous Council pen Karbianglong arlo attokanu ahawar Loki Charlie Awarmon ke pamisen ji aphan pu mathasi quality education ke wanji aphan mangponlo Bangso ting pen Karbianglong Autonomous Council Education Department EM in charge Richard Tokbi amit hangamat chithor plutsi Prapjin School College along kahumri padoponlo lapen ongdung school along single teachers school doan pangtheksi bangso adim thanbang ke papleng ji aphan Kidam tang jang mia cikloni pai krep ho surihini ra ingkora hinian ingkan bang pharoi sira bang trok sir ke brei si abang phu abang pi tet ki untang atuma phan lower primary ang deng along loke pathan don ji aphan appointment pi pajer ponsi methang asai pachiklem toilu bonta amithang asai kachiklem piniani an ciklojon krihini pleng deta phita salary mate bainong ki pi pe deta jok Ningke oi ningduk cepaklang si trainee pai ingkore trogarni Difu Gov Boys Higher Secondary School pathuak lamalong ongdung thanbang chingrum si bangso kisung pen kachepajok jiaphan Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Anparta Education Department EM Richard Tokbiaphan Kachoningri pon Lanarni pentanili tuma banki akam chun pobon pusi inghong bom nin chithi ben sido bomlo sitami pini arni antame akama bang chun pi pedia ta thesi pini la bang so press mita bang nili tum ini nang koklo la sinali tum media hoi pe nili tum kachoningri kang tunga banki Karbianglong Autonomous Council CM sir Dr. Tuliram Ronghang nili tum matter Prapjin pe nagi solve pi phan nili tum la bang so SIU approval bang Prapjin pe nagi palong pi phan nili tum phan ang cherap ivek thanang cherap dun vek thapis nili tum chuningri tunglom la pen ki aki hai Richard Tokbi Education EMKAC alang li phans tam alang li jakong do an pen nili tuma kam nagi pachun pije phala bang so ki sung pen nili tuma phan nagi pajogi phan alang phans tam nili tum chuningri padi cream lo la pen ki DMC madam la pen PD long ki claim ki theki dinga tum ans tami kaduka vi na chirap na chitudun pen nili tum la bang so SIU kam bang nagi pachun pi theki je phan si nili tum ahin kaduka vi 191 TET Teacher se hin pen chuningri lo kardom News report Karbianglong Live